Assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi. La Fatou Dingray, Mamadou Sarafou, Malal Fafaya, Lampu Jama. Salut à tout le monde. Bonjour la famille. Wantirambe la Guinée, Wantirambe extérieur. Merci ma soeur, toujours vous êtes là, Fatou Dingray Diallo, ça fait longtemps nous sommes ensemble. Merci pour les likes, pour les partages, pour les commentaires. Abdurrahman Sow, merci, toujours ensemble. Maimouna Ba Lamarana, merci. Ibrahim Dixin. Lampo Jama Balde, Chinel Diallo, merci. Mohamed Diallo, depuis Dakar. So Jagisa, Samansam, Sama 29, d'accord. Ibrahim Bari. Yow Teremenden Kabimbido. Si a wattani la atawi cellal hakkille yanko ma on no ɗuytade mentalement ta santé mentale hunde non fayda nde yawitiɗen yimɓe buyno ɗo no doga hakkunde clinique e clinique, hakkunde laptaniji e laptaniji, hakkunde moccoɓe e moccoɓe, hakkunde windeɓe e fofa. C'est des malades mentales, ils ont des maladies mentales. Be mari soit dépression, ma be mari soit anxiété, ma be mari OCD, PTSD. Dum do foko non e nyabbeli tawdi si nangi bana adama ralenti say duyta vitesse ngani ni golle mayri o. Parce que haray da jonni ngani din ko di golla. Nga do wona sombo ngani din fayda hakkile de welsino e bandu. Si ban hakkille de wertinike bandu no ko wana non kadi hakkille de no wawi wertinade e kala ko nafata bandu wano relation ma de couple wano source de revenu ji ma din kay wata ton wano kala ko mojjama une fois yani dépression ayani anxiété ayani sifadi nyabbeli trouble de personnalité dun do nde wonno hida jonni hakkille ma den patul guerre piru ngare no occupito. Ɗum ɗon non wona sombo déconnected ban adama e reality makko. Ruwati be inni when you notice your mental health declining, tuma kala wattanda hiila cellal ma hakkille yanko cellal ma hakkille yanko on no ɗuytade eto waɗa piihu gotu ngelay kumba, eto waɗa piihu gotu ko kum fanɗi ko kum fanɗi. Si tawi andi ka wonkimma kunɗo no wele eto yaha e makko wata supprime piiji weleyɗi ma ɗin fof tentini ka diina ko tawata Allah harminanal wata fittu itta piiji weleyɗi man ɗin fof fi dewgal wata fittu itta piiji weleyɗi man fof fi golle fiiɗa gollude wata fittu itta piiji weleyɗi ma ɗin fof fi aadaji. Ko wattango liila piiji welayɗi en ɗin ko piiji kadi dikkinayɗi en piiji welayɗi wonkin ɗin hiɗi tawa e majji piiji dikkinayɗi en par ce que tuma kala heɓuɗa ko weltinayma a créé ka ɓandu ma dopamine sorte de hormone ji piiji tawɗi sellinay ɓandu. Tuma kala heɓuɗa piiji bettaytima piiji ɓittinayɗima a créé ka ɓanduma des hormones de cortisol piiji tawɗi no waywa tooke hibba ka nder ƴiƴamma seedugol ma e mum newatako. No heewi ko yiyaton yimɓe mi wondiri Allah subhanahu wa taala hino doga tun e fe lekkele no doga tun no sooda lekkele no ñaama ko dépression ɓe woni e mum ko hunde non tawde goɗɗum hayɓe anda. Woɓɓe kadi no andi me yewtata fimo yewtata jaɓata yewte few
hiɓe wakkili dogugol hakkunde laptane e laptane, clinique e clinique, moccowo e moccowo, windowo e windowo, e fofowo e fofowo. Probléme o naton woni probléme o naton woni ko honto probléme o woni probléme mental no humodiri e ɓandu ndu. Si ga de yaali, si ga ɓuttali ko disque ma on ni, si ga de ƴaali fichier ji ma ɗin fof jiɓitoto, hay anticorps ji wonɗi ɗin ka ɓandu ma ɗi dartotoma, ɗi haɓete, ɗi bonna e ɓandu ma. Par ce que ɗi sikkay ko guerre wona. Donc wattango liila, musidɓe men buy no dogude hande ɓaawo lekkele, ɓaawo mocco, dewle mum no bona, golle mum no bona, haajuji mum no bona, ko dépression woni maɓɓe. Doga ka labtani ha docteur jom tigi jiɓo ko honɗum jokkuma, yaha moccoɗa ha wonno ma moccuɗon tigiri suuɗo ma, wattan yiila. Ka thérapie menen men wi'i si bana adama heɓi probléme, ko heɓuɗo probléme on yawata ñawdude probléme on ndimo heɓali probléme. Mi fillito ka thérapie, siko min nawna selli heɓi muskila probléme, lekki kin ko min yawataki heɓude di goɗɗo go ndimo heɓali probléme. Andiji ɗen sikkude enen probléme ji men ɗin fof no ñawdo des choses extérieures de nous. Harana no woniri, nous sommes pas corps, on a un ɓandu tun, ko en esprit et corps. Donc doggol ɓaawo docteur ji, doggol ɓaawo moccowo, doggol ɓaawo comprimé ji, doggol ɓaawo lekki, c'est normal. Mais si tawi ala change de état ma on wattan yiɗa. Mi fillito doggugol ɓaawo moccoɓe, doggugol ɓaawo docteur, doggol ɓaawo winda fofa, ça c'est ton choix. Mais andu hunde wodre ko poye goto ndu waɗa famde, yahugol ñawoje hetta gonga. Si tawi ala change de gurdam maɗa, ala change de état de santé ma, mais il faut changer la formule. Ala ko tampini woɓɓe meɗen ko sikkugol, si hankin goɗɗum golli, si hankin ɓe ƴetti paracétamol, ma hankin ɓe ƴetti ki lekki, ma hankin ɓe moccike ɗo, ma hankin yahama ñaaw, si ɗum ɗon marsuno marsay hande kadi la tanji ɗi wona goto, nawnare nde wona goto. Wona fi hankin o systéme ɗo a gollitirimo o marsi, sa gollitirimo hande o marsay no tawa e jomiraɗo hakkil, celui qui sait s'adapter, c'est-à-dire sa ndaari oɗo formule gollali, essaya formule go hay si welatama. Par ce que bana adama ko o wowi, konko wowi mo marsirde, konko wowi mo moƴƴirde, konko ɗum o suusi. Ka haalɗa fi question o suusata, par ce que ego on jaɓata yaha e ko anda. Mi haalna on ɗo, si tawi tun when you notice, si tawi a sikkitike your mental health declining, a sikkitike nawnare hakkille yanko ma o, parce que si ari e ma haray découragement on no feƴƴiti, fiidendi ndin no feƴƴiti, concentration on no manque, émotion ma motivation on no muti fes, moral on no yehi zéro, appétit ma o maaya, ɗoygol ngol maaya. Sadi landoɗa hoore ma pourquoi tu es là, ko fi on ɗum wuranta, ko dépression, ko honɗum gaddamma o dépression. Ça vient petit à petit. No tawa e piiji ko addanta bane adama dépression, salagol jentagol ɓernde maɗa. Ka thérapie amen ɓeydini kala ko sowɗa, kala ko sowɗa ka ɓernde ma, c'est vrai. Ay fennugol ɗum no addana goɗɗo dépression. Ɓernde ma nden so'a, ɗum ɗo moƴƴa, oɗo moƴƴanama, ɗe golle moƴƴanama, ndi leydi moƴƴanama, no wurirɗa ni nani wurirte inna no diina ma kam wi'i aljanna ko ɗo heɓoto, ceernojo ma o wi'i ko ni wurirte.
jama on fo société on fo ko ni jabiri. Ma sœur, mon frère, tu es seul sur la terre. Mettino famute. You are alone in this world. Ko agoto anan échantillon ma on dimma makko ala. E kadi ko Allah pet marda gido. On gido ma do o landaki man. Ko an tun woni ka hore leydi do. Ko Allah pet marda gido. On gido ma o landaki ma ya wuuri no. O landaki ma ya wuuri. Donc tuma kala sikkitida ida yande dépression yejjuto ko jinna ko nyanne ko guerre. Non, tu es en conflit avec ta propre nature. Guerre no kan gurundamma ida doit ɗanninirde on guerre, ida doit ɗanninirde on dépression, ida doit ɗanninirde on anxiété, on ande e kulol sabu waɗugol haysi ko pihu ngotu welay ko. Pourquoi supprimer ça? Pourquoi supprimer tes désirs et tes plaisirs? Ko tawata na Allah tagudo ma on harminam. Pourquoi supprimer ça? Ino wodi hande nyama be ay ko welata. Bandu mandum innama ko salade mi faala. Bandu mandum innama ko sandwich mi faala. Bandu mandum wiye ko banana ko pomme mi faala hande ko tew. Yaha jakka maro kay ko maro wona jakkede kam ƴetta 1 million 2 million yaha soda ordonnance be waɗane ton lekkele ko remplace ta konko ɓandu ma ndu noddunoma ñamugo. On n'écoute plus notre corps. Ɓandu ma ndu winoma woya yoyi ko lemune mi faala le calcium wiɗa ñet ko maro ƴakkata mbugɗi jogiɗaɗi ko ɗaɓɓir ɗum toɓɓe e inde e fawir ɗum e marete ɗum yaha yiida e docteur jo ɓe waɗane ordonnance mo 2 million no tawa e nder on ordonnance ya sodu vitamine wiyeteɗo calcium ko ɗum ɓannuma ndu landinoma. It didn't do that. ɓandu ma ɗo ina hande ko tew mi faala ƴakkude an tigliɗa ndiɗa kooƴa tew wiyana ko mara men jakkata na bonnugal mbuudi kono si ari ka fawugol a faway si ari ka ɗaɓɓere toɓɓe a ɗaɓɓay mais si ko fiima ko bonnere mbuudi. Tu es en conflit avec ton corps. Tu ne réponds plus aux signaux. No aywa jooma auto wa la voiture ça parle, ça communique. Wada kere inna no yaha hari ko kere wada guru ka itta inoda 50,000 itto ya 2,500,000 wadi kere wiida wadi guru. Si tawi a sikkitike a fuɗɗike yanude e dépression min nawna selli mi wiima yaw waɗa piiŋu gotum welay kumma min ɗum ko welay ma na ko welata adna on ko nde man to kumpoyen ɗo ko welay kumma an na ko welata yimɓe kon de e kaari ko an kadi woni wadde ɗum ɗo kaari ko ay ko hewtanima ɗon sifa ɗin daabeji ko ɗin jokkuɗa ɗuyete daabeji yimɓe neɗɗo mo jokka ko jokki ɗum yaw waɗa piiŋu gotum welay ko matti wa désactiver tout ɓandu ma ndu memminoto. Sa waɗi e moy piiŋu gotum welay kumma haray kadi hiɗa hattojini nde yewtitotoɗa andina hoore ma c'est temporaire. Probléme mo wonɗa e mugon ma nawnare nde wonɗa e mugon koko woni e feƴƴude. Si a jaɓali noon koko woni e feƴƴude feƴƴinorte wiyatanɓe no warto par ce que ko woni feƴƴude konko innina ko woni e feƴƴude donc yaadi e makko. Kala ko yiwɗa ari andu fokkiti kadi kala ko yiwɗa no wooda ɓay tun hari woodanoko
andu ayi e kad nyande go woda problem mon no way wono mari problem no way wono way himo mari dat ka o lannata kono ko sa jabi si a jawari allanni day e makko suicide ma dowugol ma serta be doa ka sertude hein wallahi j'ai accompagné beaucoup de personnes jaka hunde nawne nali be sona dépression nabe na ko bawo ko koyde den ko hore c'est la dépression ko nene mun no ay wi ko bawo nga yi diagnostic wadama lekki musu bawo a jonnama buttali hida jokki hani ay wi to ngayni ko nyanne ko gere ay hi be wadi captage kambe tilbe wi ma be wadi captage be nan captage be nan gindu wawa kono hani no musu de no sonjude be capti ay si be captali dunna be capti mbudi madi ngomoy ay hi a fofi a nati a yalti a wadi haytal haki ko woni musu de kono musu tu es en conflit avec toi-même parce que tu refuses d'écouter ton cœur. Ton cœur parle tout le temps. Haidari d'attaque au godo 5 minutes hara fuson yawta Allah no moji Allah ko hak hara o dari do darda do s'il est négatif berne mande nde haday s'il est positif berne mande nde weltoto c'est naturel sari nokkure ka mojanam le corps va vibrer directement négatif mais on ne respecte rien de ça aye godo no wondi e gagno mun e der suudu wotri bedam ko nyande on yubbi mo labi o inna woya yoy natirni sori hein dans la vie apprenez à accepter ce que les gens vous montrent écoutez votre cœur hein udun ko e ma wada naru bobo si berne mande no bawdi o wattata bobo parce que kanko anda bon gon nafi bawbo anda taw ko woni nafi ban adama ko e der geggol hebete e der authenticité kono o jandirta non be nadirta e makko ko wiyete kulol e ko wiyete koto e konna e ko wiyete nafi iyagal kono o jandirta non ko société on jannata mon amma ban adama ko hebete ko original ko o giggol ko amour ko authenticité bobo sida sobe mijoji ha jettuda mo fottata ko bani adama nunnoto bani adama mo yida ko bani adama nyamidata e mo yida ko bani adama walodata e suudu e gaño makko dum ko bawo jandudo yettata on masque maintenant tu te retrouves dans une dépression mentale mais inni ma si tawi a sikkiti ke ngade ma di connecté ke réalité ji mari parce que le cerveau va rentrer dans le ralentissement di nebay ayeda jodi do ko duwada wadde welsido da ha bono mardo dépression anana men mi yejjitu mi o yejji na yejjitu ko nawnar kayida mo mi yejjitu o na yejjitu c'est une personne malade. Le cerveau est déconnecté à la réalité. Bana adama fo si weti bimbi do nange mutude mo jogi agenda mo mari ko doa wadde no way wono way mais si tay ayani dépression non tu préfères s'isoler rester seul oublier tout parce que hida e der guerre suudi do mo yimbe ben sutaaki piro ngo wonda e mungon haalaji ko wonda haalitade ko hara dum wadete no opalle yimbe ben dogeten haalaji ko wondo e dépression haali toto hara appareil hunno wodno ko takke e makko jama on nana jama mo wiray c'est une personne qui souffre à l'intérieur kono no won mo tampinde himo sikkude lekki makko kin ko nokkugo woni ko do woni o dogugol clinique à clinique laptane e laptane moccio e moccio fofo e fofo window e window Merci Ali Boun Moussa, merci Melia Jimez, merci
Koyimbari, merci beaucoup. Donc, aren ka topere men dimernen. Nous parlons ici de la spiritualité et de la thérapie. Et yewta do fi ko wiete spiritualité et la thérapie na hunde de buy anda fi mo. Parce que bana adama wota yewtu goddo buri ko o nanata. Yon chak joni ari a yewtugol do goddo fi comptabilité et gestion. Mo anda hay weti nibbi, mo anda ko wiete économie, mo anda ko wiete trésorerie, ara ya borne woni hala maka. Cette page c'est pas pour tout le monde. Mais oui on o page wona fi fou. Wona fo kadi men dabbi do. Merci pour la compréhension. Il y a assez de pages qui vous correspondent. Page yi no heewi tawdi no yaadi e ko faamu donc. No e supermarché na produit ji wondi din ka supermarché fo anduda fi mum. Si anati yettu ko anduda fi mum, sona ko anduda fi mum ko yalta. Merci beaucoup. Merci Aïcha Diallo. Voilà, merci beaucoup. John non aren ko wondum woni daƴƴere kala tampere. Ko wondum woni daƴƴere kala tampere. The source of all suffering. Daƴƴere, merci David Palmer l'infatigable, ça fait longtemps. Merci Kadiou Diallo. Daƴƴere kala tampere ko dere rankako. The source of all suffering is desire. Dere rankako, désir fe'itudo. Mo désir. Wattana yila tuma kala dere rankako ngum feñi e ma hakkille de ndanto. Way dere rankako si maji e ma ɗannina woni hakkille ɗen ɓaw. Dere rankako non taw ɗum no ƴetti hakkille ɗen huma hakkille ɗen ha gayna non fokkitana ko faala ko. Ngun dere rankako ɗon kayru woni nene probléme ji. Allez-y doucement dans la vie. Parce que sa rondaki dere rankako a wattana yila e ɓandu ma ndu, a wattana yila e cellal manga, a yurmete hoore ma, a dankoto hoore ma. Dere rankako no ɗuuɗi noone rerdirgol heɓugol inde e toɓɓe e matériel ji. Voilà yaɗon non ha perda cellal mum, perda liberté mum, perda dimu muɗum. Ko nafa honɗum marɗa heɓugol milliard tawa hiɗa mari probléme de foi. Nafa honɗum marɗa heɓugol milliard tawa ɓooƴe maɗen te rein sont pourris. Ko nafa honɗum marɗa de milliard perda hakkille maɗe. Ko nafa honɗum moɓugol kala ko wonɗa e moɓude si tu vas perdre ta propre personne. Parce que ko an duwa nafitorde, duwaɗo nafitorde on woodaka mo halkike. Il n'existe plus. Kala ko wonɗa e yande ɗuytu miile, ɗuytu faala, ɗuytu dere rankaka, wattor yiila nder, wattor yiila dankorgol hoorema, wattor hoorema nder ton. Wattor hoorema nder ton. Ko wiyete ko liberté, ko wiyete ko freedom. Honde tuma goɗɗo wonata libre, ko tuma o ɗannini on dere raako makko, o waɗi ko wiyete ko vidance, empty, yaltingol. A wonata libre sa yaltinaɗo. Kala ko tawi yaada e gurdam maɗa wonda e nafoore ko waɗugol moyen, kaka waɗugol moyen goɗɗo wonata libre, yaltingol.
yaltingol miijoji fuufa fuuji yaltingol piiji fuufa fuuji hay ka nder suudu ma conci e paɗe e pawle e jalɗe koro koko yaltingol tu devais libre hay an ɗo joni siɗa yawde miijite si baygoy no yawde ka jaareni si ɓe fokkiti woɓɓe maɓɓe hare no jogii dolle mais no ɓe yarata noon ɓe accita e dolle ɗe ɓe ɗoyta e dolle ɗe sakuwel ngel ɓe uddita ɓe fuɗɗo hawkude coñci paɗe il veut quoi? Il veut la liberté, il veut être libre. La souffrance ko o derata ka boy no ronki artude hande kam muɗum sa ndaari ko ɗum ɓe tampinde ko goɗɗum ɓe faala ɓeydude ko goɗɗum o faala ɓeyde torade boy no naati hande e probléme ji e fitinaji sa ndaari ko deratan ka wona hay hunde nde ɓe hattonjini a hattonjina buy fi ya feƴƴi gurdam maɗa waɗu moyen waɗu doyi gurdam maɗa a yahay acca adna no jiwɗi a wuuray ha maya hay carte ka wonɗa ɗon woɓɓe andata inde ma waɗu doyi take it easy ko ɗum naddante yimɓe dépression hiɓe jogii teddungal ono otangal bono ɓe waɗa ko waɗetaake hiɓe jogii jawdi wotandi ɗuyto ɓe waɗa ko waɗetaake hiɓe jogii sonnaaɓe ɓe faalaka seedude e maɓɓe ɓe waɗa ko waɗetaake hiɓe jogii moodiɓe ɓe faalaka seedude e maɓɓe ɓe waɗa ko waɗetaake hiɓe jogii diina ɓe faalaka seedude e diina penale ɓe waɗa ko waɗetaake dereren kaako le désir c'est la souffrance hay bana adama ko yawato bana adama ko tuma ɗaɓɓirɗamo goɗɗum mi filli to hay hakkundeji meɗen yawreji wonɗi hakkundeji meɗen ɗi ko tuma ɗaɓɓirɗa goɗɗo goɗɗum ka waɗɗa moyen wo c'est fini c'est le respect oui si goɗɗo no taƴƴini si a noddimo a torotomoni si a noddanimo no il va te respecter no a nani o bloquete hiɗa soñjudema mais si a noddanimo no a waɗi moyen mi noddata il va te respecter oui si tami kaari kan sa yahalno waɗugol moyen quoi itta dererankaku c'est plus c'est la souffrance dans la spiritualité kaka spiritualité mi woni dans le monde non visible là-bas la paix c'est moins amma ka dans le monde physique même todo yotodo pour eux la paix c'est l'accumulation ko mogugol alhaakumut takasur ɗuɗɗinorgol alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir haɓe ƴetta ɓe waɗi ka ngay ka punto haɗi naftora bere ko marɗa ko haɗi naftora bete ko marɗa ko sa miijitike yiɗa mari buy yi'ugol ko marugol nanugol ko marugol wawugol haalde ko marugol jogagol juuɗe ko marugol jogagol koyɗe ko marugol ɓooƴe maɗen no filtrede ƴiƴam maɗan ko marugol heyre ma nden no lootude ɓanndu ma ɗum ko marugol a ñawlaaki goɗɗo ko marugol e an a sitaaki ɗi piiji ɗo sa faami ɗi piiji a yaltay e dereran ka honde tuma noon yaltata e dereran ka ko tuma yaltuɗa e fowlotirgol e woɓɓe goo fuɗɗoɗa fowlotirde e hoore ma par ce que buye men ko yimɓe on fowlotirde yimɓe ɓe ngala buy ala ɗaɓɓude jawdi ɓay haɓɓe haaji maɓɓe no jawdi ɓe ala ɗaɓɓude gandal ɓay haaji maɓɓe no e gandal ɓe ala ɗaɓɓude coñci ɓay haaji maɓɓe no e coñci ɓe ala ɗaɓɓude oto ɓay haaji maɓɓe no e oto ko ɓe woni buy ko woni ɗaɓɓirde ɗum ɗo c'est pour satisfaire les égos la société kaari heɓi mi heɓa kaari hajji mi ha kaari gangan mi ha kaari ƴawi mi ƴawa sa naati e ɗum a yaltoyta par ce que toujours a yiye ɓurɗo non ñande wo a yiye ɓurɗo ma ñande wo ñande Allah hollete ɓurɗo ma
mais ñande o ñande siɗa faala hiɗa wawi ɓurde hoorema hande ma on no wawi ɓurde hanki ma o c'est suffisant dans la spiritualité donc en wii taƴƴere tampereji ɗin ko dereran kaako lekki ɗum ɗon ko yondinaare mais c'est difficile c'est difficile en detibo e naati e société matérialiste noon ko gollata andi dereran kaako kadi ko ɗiɗi hiɗa dereran hiɗa reeriri fi goɗɗum hiɗa wakkili yahangol an on tampere ma nden ko feere mais ko a derero a gollanta ko faalaɗa kon ɗum ko a ñannejo par ce que ko yimɓe wugata par ce que ko faalaɗa kon ala daranade hiɗa faala yo ɓiɗɗo ma daranoma yo mawɗo ma daranoma yo kawtal ma daranoma yo lanɗo ma daranoma yo kammu ngun daranoma yo Allah daranoma yo jinna daranoma yo malaika wirdi ka a boni a heɓatta mbuuɗi e wirda goɗɗo malaika ala mbuuɗi jinna ala mbuuɗi ko jogi mbuuɗi ko bani adama andu ko honɗum gollanta bani adama o yoɓe c'est tout lut ko fof ko penal fillito reeruɗuɗo wakkilaniɗo bete ɗanningol ngandi mum ndin yahna ko faala kon o lutta e mum ma o ƴawa on no sitti par ce que ka reedu ndun hikki yeeso ngandin ɗan to ka tumban hikki yeeso ngandin ɗum fof ko derranga ngandin ɗan e bete ke daraniɗo kadi ɗannini ngane mum ndin windino yahande on no sitti on ko hoore mum woni e sa'ude wiwɗo non no faala hajju o faalaka seppude wala mbuɗi ko goɗɗo o sata ko ñannejo kono waɗi mo ñanne hajju farlaki mo o faalaka gollitirde koyɗe makko ɗen o yaha Allah no jonnimo koyɗe koyo goɗɗo yaw liilo sa ƴetta 40 million ko o duwa ñawdorade ko duwa dankorade hoore makko ko duwa dankorade ɓengu makko ko duwa dankorade probléme ji facture ji makko o ƴetta ɗin o ara o naada e makko o dépensa e makko fi honɗum deraran ka ko inde naɗo fi Allah par ce que sa waɗiray goɗɗum fi Allah a landoto gonno Allah faalira sa waɗiray goɗɗum ko fi Allah ɗum gominen ko fi Allah ko fi ko haala wi ko fi ego maɓɓe on ko fi guddam maɓɓe on ko fi inde maɓɓe ne ko fi reedu maɓɓe ɗum kala ko goɗɗo waɗirta fi Allah o anday taw ko honno Allah faalira so tawi ko fi Allah ɓay hakkunde men ɗo sa darnanay goɗɗo suudu ko feetuɗa o a landotomo ko honno faaliraɗa ko wawɗa maçon yakal arata tum mbiya suudu ndu faalɗa sa yeeyay goɗɗo ma hakkiti mi sikki ɗi yo yonnima mbuuɗi ko feetuɗa wo ko feetuɗa a landotomo ko honno no faalma ko honno faaliraɗo ko feetuɗa wo ko feetuɗa a yata mo wa makiti paka jonna hakkunde men e Allah kala wiiɗo kadi waɗiray fi Allah si tawi ko fi Allah golle ɗen hollay ko fi Allah Allah farlalima hajju fes fi honno a taganaka en sa yi non ko be yaha hajju are ko koyɗe ma ɗen dowaɗa utiliser koyɗe ma ɗen dowaɗa utiliser immoɗa ɗo yaha Soudan taƴita ɗon nata Saudi Arabia hajja no waɗo c'est non c'est possible mais saloɗa ɗum non wiya koye goɗɗo yaw liilo o liilo ko kanko duwano ƴettude kon o yaha o itta on farilla e hoore makko ma ko kanko duwano ƴettude o ñaama ɓiɓɓe makko ñaama ɓe ñawdora yo ƴettu ɗum o addan dereran ka fi honno yo nanne menen kaadi yo men naati aljanna donc freedom la liberté is to empty the mind rowtir hakkille maɗen ɗen penale gurdal ngaduna won free Allah farlalima hajju ɓuttinan ɓiɓɓe maɓe yoɓe addane ko ñaama c'est tout
Merci Mustafa, Habib, Fatoumata Diarra Baldé, merci à tout le monde. Tata berne dans la spiritualité, qu'on ne bendugol la spiritualité, qu'on ne bendugol ka spiritualité. Quand tu m'as goddo ngente bendi dans la spiritualité. Ko tuma tawi himo wawi dartade kala ko tawi mo inantamo gurna makko da way piiji buyno ton di moƴƴanama di moƴƴinta kadi gurdam maɗa ko tuma tawi hiɗa wawi fewtude ɗin piiji ɗon haɓaɗi non no wela wonkimmaki mais moƴƴanama na inde nden no weli ko min hajjini 19 ka hoɗo amen c'est très doux min bo naforne honto woni Allah inni wata bonnu jawle de bonnowo jawdi ko musidɗo sheytan jaga ko a sheytan ko jawdi wonɗa bonnude ndin no mari golle. Donc dans la spiritualité ko wiyaɗa a woni ɓenduɗo ka spiritualité o tuma wawuɗa haɓude kala ko tawi addantama nafoore e non haɓugol ɗum ɗon c'est inconfortable no muusi yawgol ka yaasi hoyna ɗaɗi no wela wonki par ce que wonki no yiɗi keso a neɓidi e ɓengu ma ka suudu hiɗa humpa ko woni kon ka yaasi par ce que bananama no yiɗi tun keso ko ɗum waɗi so naatoye arjanna ñande dow ñande on yiya keso ko ɗum woni basal wela par ce que basal ko état goto accema piiwu goto ñametewu goto doloku goto paɗe goote haalawoye goto tout est en ko ɗum waɗi si jawdi no weli ñande o ko keso ñamete keso coñci keso oto keso voyage keso ɗimmoɓe keso nokkure kese caye kese wala banadama c'est le paradis c'est ça aljanna o ñande o ñande a yiyay ko a yiyano a ñamay ko a ñamano c'est l'infini. Joni non wawugol dartagol piwum tawkum vraiment moƴƴanama addantama moƴƴere hino len no wela wonki maki ça te dérange kono hara ya ɓendi si tawi a hewtiɗo fenande ça paye des fois fenogol ka makitimo fena jomba fena wonda e yimɓe ça paye des fois mais fen mum o dara tawa ça dérange hutare perdugol client dogugol yalta kaso inna modi ɓay alala addande nafor au moins ka début je me sens à l'aise yawgo rondo ñamale riba je me sens à l'aise mais sakkitonde a yoɓa ya falla suuɗaɗo a yoɓa ya sikka gurnama na lutti e macca ngal hiɗa huli tu joni noon a daari a tawi vraiment ça ne paye pas daragol noon haɓa ɗum ɗon on appelle ça la maturité. En thérapie wonkinkin hisi wo tuma tawi ki wawi pottinde takko makki ki wawi jogade hoore makki e yawgol kala ko lorrataki ego guddama ko wiyete ko non ego guddama ɗan jaɓatano c'est-à-dire l'ego kono faaliraɗa yo aduna on yiye noon c'est qu'on appelle l'ego an e société ka janduɗa ɗon hiɓe waɗuma étiquette wi molanagel alajji kaari ɓiɗɗo kaari mo kaari patron kaari diplômé c'est l'ego ça oustage kaari ɓe ko ɓe landitete fii ɗo c'est l'ego wona hay hunde hay hunde wona a hay hunde ɗum fof c'est des illusions ko koyɗi une seconde a wi ka hoore leydi 3 jours personne ne va parler de toi donc wota ɗum hoode wota ɗum jam foma l'ego yiyantakela nanantakela hay sino moƴƴamma yiyantakema hay sino moƴƴamma
hay sino sonjudema nanantakema hara no sonjudema tu acceptes ça mayde no ɓuri hersa ko wiyete kon ego yiiɗa yewtereji ɓittinayi ɗum ɗum yewtereji gono ton conversation ji gono ton ɗi ɓittinte par ce que haray no memude temmere mande ko ɗum hatta woɓɓe yewtida e sonnaɓe mum ko ɗum hatta woɓɓe yewtida e golloɓe mum ko ɗum hatta woɓɓe yewtuda yimɓe ɓe laami par ce que il vit dans l'ego ko yin koye jaasu koye fi honɗum ɓe faalaka sansude ɓe faalaka ɓeydade ɓe faalaka jonnutude ɓe e haqqeji maɓɓe ɗin ko ɗum addanayma noon dépression parce que tu es en conflit avec la nature ko ɗum yiyata à cause de l'ego ɓe wawata supportude yewtereji supportata parce que kala memuɗo kon toɓɓum maɓɓe ɗon woni kon ɓawɗinde ɓernde maɓɓe nden ɓe ƴakkete ɓe pottito noon sonnaɓe ɓen ɓe yewta a yiyay bana adama e sonnajo mum yewtere ala bana adama e mo gollanowoma tawɗo ko kanko jogui entreprise ma o yewtere ala yimɓe ɓe laamira tawde kamɓe wonima faggude yewtere ala hakkude c'est l'ego qui fait ça l'ego ko kañum innata hiɗa ɓuri ko ɗum heɓuno iblisa o juuli o hoori o jangi o sujji o yii ngal ɓural rewgol Allah o yimo no goɗɗo no ari kesum fuɗɗaka e rewgol Allah o jaɓaali min c'est l'ego on min le mola doit être traité o ñawde buyno nawni ɗum buyno nawni min hon ɗum an hombo an heɓaɗo an 70 1960 honto hari hombone haalde fiima a heɓaɗo 70 an heɓaɗo 90 ɓe 80 ɓen fewdo 80 où tu étais 2100 aray kadi ɗa honto baba min hombo an mo woodanoka e saaji an arowo tawata a woodaka on ɗum woni nder toon sowona joomu jaama c'est l'ego andu noon jogiiɗo ɗum ɗo a naatidata e mum aljanna koye hay ka aduna ka aljanna no ka a heɓata par ce que a ɓuttinta tu vas souffrir ka goɗɗo yima kadi woyɗa ɗaɓɓa tun contrôle gol par ce que tu es trop faible nde haɓɓiti tun yimɓe ɓe wonay ka faalaɗa ɗo piiji ɗin wonare seɗa ɗi ɗa sukkude piiji ɗin ko ordinateur ko téléphone ɗa sukkude mo fottuɗa o a waɗay mo koddo a haalanaymo ko kilo hendu jelo dowa feefude e 24 heures o fottuno he mi haalane hunde wotere goto sansata si wona ñande o faala sansude ko feetere no way sa fotti ɗo joni goɗɗo bimbi mo fimude cigarette ina accu cigarette mais an a feeti ɗum accintintamo fimu o acciti fimugol wo ñande o andi moƴƴanama ma ñande o suuɓi o accu c'est l'ego qui cherche à contrôler hey wattor ni an a wattori noon yonalima koye goɗɗo go wattor noon seke iɗa andi kon noon ɗa wadde ɗo ko wota wuuru ngurdam maɗa ko ɗum wondamo wiwde an wota wuuru fi ammi ñamirni foofirni ŋañorni waalorni mais c'est quoi joni hayno goɗɗo waalorta ko ya tinni siɗa waalade ko ni waalorta ni ŋaña mais wuɗum on va vous croyez que c'est ça la religion ko ɗum hatta ɓe wawa communiquer kamɓe yimɓe ɓen c'est parce qu'ils sont bêtes c'est tout c'est le mot ils sont très bêtes ils sont bêtes ɓe jaɓata kadi responsabilité ko o juuti bonnude o jaɓata
wi'ede himo bonni ko yimɓe kadi ɗaɓɓay ɓe goonga siɗa faala wota on sonko jonnotoɓe goonga yiyede deƴƴi tout ce qui cherche la vérité parce que needi no ɓe ne'ira noon no yurmi kamɓe ko soit hino rawne pet ma hino ɓawde mir goɗɗum ngo ala hakkunde ɗo so tawi Allah wi en woni ko hakkunde ko par ce que siɗa hakkunde ara eɗa suti côtéji ɗin fof mais siɗa sera andi a yiyata ko waɗi si Allah wi wone ka hakkunde dinul wasata ko fi siɗa ka hakkunde a wawa mesure koyji ɗin fof para eɗa suti ɓe kadi a ɗuɗata mortade siɗa ɗum par ce que ndeɗa yaha a eɓɓinot mais siɗa ka borne ji ka seraji bipolaire mais tu es en danger kamɓe ko soit hino harmima no dagi darura ala ko amma no harmima no dagi nawnuɗo ala malade mental kamɓe ala ne'iraɗo neydi goo ala jahili ala kono harmima no dagi no ɓawlimirma no rawnibir kamɓe alternative fus ala donc sifa on neɗɗo ka yiɗa momo ɗaɓɓa goonga ko juutuɗo jewtude sa jonnitali mo goonga e hoore fenande makko nden on fottata donc wonugol neɗɗo wawɗoni kadi no addane dépression ji nawñaɓe c'est pas la peine yimɓe ɓen feetinde siwa ka hoore leyɗo parce que ça ne va pas changer les gens fi a hetti gonga ça ne va pas changer quelque chose bon merci ba baylo alchene mi tagnini ɗo famite merci Kalilou merci Binta Diallo sakkitoro yewtere men nden aya goto Qur'ana Allah yewti ɗon annabi Moussa on ɓe ngalluwal ngal bismillah qui est là encore le weltani kala arɓe ɗo question e kiɗɗum ande Nawna Selli c'est la page de l'éveil Nawna Selli wona wonɗo ɗaɓɓude giggol ça m'intéresse même pas nami wonɗo ɗaɓɓude kadi inde je suis là pour partager mes idées et faire mes affaires fulus donc le reste là sa tawi ko moni yewde kon no walanima aray koye goto sendode si walanakima andu Nawna Selli wona ɗaɓɓowo giggol mbiɗa yiɗi hoore c'est suffisant je suis là pour partager mes idées et me faire de l'argent donc je suis pas là pour yo goɗɗo kellana ça m'intéresse pas mi feƴƴi on stade yo goɗɗo jaɓan goɗɗo jaɓu komi yewtatta ko ɗum waɗi ɗo tout ce qui commente là moi je ne bloque personne chacun commente ce qui est en lui je comprends les gens mo kala ko woni commentude koko woni e mum kon et kala commentude ɗo vous développez la page hein. Je vous remercie tous et tuma kala commenta ɗo min daari mi yiyaali hay goto yennuɗo lan hay goto añuɗo komi haali ko mais je me demande est ce que mi fuɗɗaki nafkan ka ko be mi heɓay ko goto ɗiɗo tato yennowola ma noddalan après voilà je comprends que je travaille c'est ce qu'on appelle l'équilibre ara yiɗa gollude kono ñande tawi ko kelloɓe tum ceerno kaari en usage kaari en a voilà terto hotigi naati et puis pour plaisir photocopie menen o page c'est pas pour tout le monde voilà mayin ka aya men ɗo kaka Qur'ana wonde ngarde ka Allah yewti ɗon annabi Moussa alayhi salatu wassalam ko annabajo tedduɗo Allah wimo qala ya Moussa ko an yo annabi Moussa min mi suɓikema e dow yimɓe ɓe min mi suɓikema e dow yimɓe ɓe kala mo Allah waɗi annabajo holli o suɓikema c'est un choix andu kadi kala nootiɗo nootandu on annabajo ko a suɓaɗo
Allah ko giɗo mi fellito qala ya Musa ko ayo annabi Musa inni no min Allah astafaytuka mi suɓikema ala nasi e dow yimɓe ɓe ɗum waɗi so min o rente e wongol nas hakkunde nas e an daabeji ko riɗo hunto so kunni Allah inni wo ko an yo annabi Musa min de mi suɓikema hakkunde yimɓe ɓe mi suɓikema jaka ɗum ɗo holli goto kala kadi nootiɗo nootaɗo annabajo bi galbin salimu sabu laɓɓingol ɓernde makko nden immorde e nulal ngal haray an kadi a woni suɓaɗo Allah sa woni suɓaɗo Allah ko a honɗum ko a giɗo Allah ko nonnu ko wali c'est très simple hein o inni mi suɓikema fi honɗum bi risalati fi lettre o mi suɓikema fi lettre o kanko ni lettre mo annabi Musa jonna on himo nder ga ko on lettre wiyete Tawreta la Torah himo nder ga ko ɗum sa nani alyahudajo no haala sa nani rabuɓe maɓɓe ɓen karama ko maɓɓe ɓen no haala a andi tawi ɓurana ma e goɗɗum e mum ko annabi Musa e annabi Isa nula gonno nder ga ko ɗum waɗi sa nani pasteur ɓe maɓɓe ɓen no haala a andi tawi goɗɗum nder ton seeɗa nder ga onni bi risalati mi suɓikema fi jonnugol ma lettre an wallahi sa yehi jon ka garvatir hiɗa mari jonnoral namo tawɗa ɗon o jonnata ko mo jonnata komo hooliɗa hewtinoyay komo hooliɗa hewtinoyay jonnari de enen julɓe Allah suɓike en de Allah suɓike en woɓɓe suɓike porte Allah suɓike en woɓɓe suɓike nano Allah suɓike en woɓɓe suɓike Allahji yimɓe tahud Allah suɓike en woɓɓe suɓike gaburuji on n'en a pas besoin porto komo gollida umuru dunia wiya no tagi ka gollida e makko fi gurdanji ma aduna nde jillondir ton ka makitiji ka business ji ka entreprise ya aucun problème mais ta jaɓu notagol mo e noddado diina dewal ko diina jombugol ko diina parce que jombugol ko dewal ko Allah wiya jombo wota noto mo ɗon si a notike mo ɗon lando hoorema si tawi ko a jullo parce que wona inde jullo c'est un choix si Allah suɓikema suɓande nden laatota ko sona tuma jaɓuɗa mi fellito qala ya Musa ko ayo annabi Musa inni no min Allah istafaytuka je t'ai choisi ala nasi parmi les hommes mi suɓikema hakkunde yimɓe ɓen kono waɗi si Allah suɓimo go'o ko ɓay mo yiɗimo giggol ngol naati ɗiɗi ko ɓay mo hoolimo ko o jonnete kon o gaynayi kori suɓe gaynowo kori suɓe onon kadi gaynoɓe meɗen fiyede meɗen yandede gaynata kon boyi Will Smith kaɓe waɗayno Oscar maɓɓe on ɗo ɓengu makko suɓi gaynowo ɓengu makko no andi suɓike gaynowo o holli ɓengu makko ko suɓiɗa kon no gayna ɓengu makko yaltanenna mina yennanno si goɗɗo a moodi ma goɗɗo ari naati ka galle mum piima moodi ma no ton nangemo beebinon mo ha yona hiɗon ka nder kuuru mon hiɗon ka nder galle mon gorko wano makko naati ton piiɓiɓɓe ma ɓe beebine moodi mon
قال يا موسى فأيها النبي موسى إني نمين استفيتك من شبك على الناس برسالاتي شبك ما في لترانو في جديد ناري سبغول gigol holar jakka an kadi kala ko suɓiɗa tawata gaynata tu vas payer. wabi kalami sabu konngudi andi taka ɗo kadi no holli poynji ɗiɗi no ɗo birisalati. Ça c'est la révélation ko ɗum ɗon enen dowaɗan hendade. wabi kalami ɗum ɗon ko hakkunde annabi Musa e Allah en tawaka ton yewtereji gono ton ko hakkunde annabajo e wonɗo mo nelde on woni ɗum ɗon na enen ɗum nani nami annabajo te nami annabajo te nelaɗo jombuno sonnaɓe ɓuri nayo iɗa wawi wadde. annabi Dawuda jommuno fayda temedere iɗa wawi wadde. annabi Sulaymana jommuno iɗa wawi wadde. annabi Sulaymana gollinno jinna iɗa wawi wadde. waddane yiila kala ko nelaɗo waɗi kala ko nelaɗo maaki kala na ɗum woni sunna de na ɗum woni sunna de. c'est pas ça. wattane yiila ndaare ɗo toɓɓe ɗen ɗi birisalati ɗum ko la révélation ko ɗum ɗon enen jonnata ɗum ɗon waweten nabude. Ça c'est le message, c'est la révélation. Wabi kalami, ça c'est entre le prophète et son créateur. Atawaka taw ɗum ɗon ko yewtere nden hakkunde Allah subhanahu wa ta'ala e nelaɗo makko hay Jibril tawetake. hay Jibril ɓattotako ɗon nani goɗɗo no wirdo wo ko wirdu malaika ko an jaasi sina ɗum Allah no teddima ɓuri malaika teddima ɓuri jiɗa habde jinna hay bukalisi a jaasi ko an teddi ndaaro ko banaɗoma gollata e hoore lendin ko jinna no golla ɗum malaika no golla ɗum ko enen eltana aduna on honno noon Allah wi fakhuzu jogito ma ataytuka konko mi jonnuma jogito ɗum ɗo Allah ni en jogito nago ɗum wode kono ni en jogito biri salati lettre on kono ɗo wi en jogo kono non jogagol oɗo no gasa no woodi piihoy ko a wawata faamude nelaɗon explicane ɗum ɗon ha laaɓa ko ɗum wiyete sunna. ino windi ga juuɗu ko onno noon juulirta ndaaru no nelaɗo juulirno sunna. kono karamo ko kare maaki imam gar non alandaka ɗum fos. imam maliki si suma e ɓattike ɓe accita e janngugol gande ɗen figo ɓe naata ton e janngol ɓura non mbolande ɓe waɗ ɗum. si imam malike suɓike ɓe janngata hay hunde sona ɓurane sumi an ko mbolande ma andu ko ɓe nelaɓe. imam Shafi maki al ulama c'est normal mais an ko mbolandima ɗum wona do Allah landima. Allah bonno wi fakhuzu ma ataytuka ino kala wiya jubta amma ko woni fejjude hakkunde annabajo e Allah o landaki ma de. Ça ce sont des secrets entre Dieu et son prophète. ko karamo koɓe windata defte yo ça ne te regarde pas ko ya ndaaru si tawi koko won nder ɗo kon koɓe yewti fi mum kon no wondi e sawaba jogitoɗa ko wondi e sawaba konko lutti ko gaccita e ma. c'est pas tes ennemis wona jokketeɗe
on a reweteɓe on a ɓe annaba. Ils sont juste là pour expliquer ko nous ɓe faami dina. Donc ɗum ɗo holli fedde ala. O watti ɗon noon sa jogitike ɗum ɗo ko honno noon ɗum ɗo jogorte ha ko ɗon noon woni golle ɗe na jogorgo juuɗe ɗen no mi jogori ɗum ɗo ni. C'est pas dans la spiritualité ko gollugol waɗugol ko wiyaɗa ya waɗu embere taga ma o na fowde ɓay na onde ko fowtaga naɗa. Wona fof landa yo ittu zakka, wona fof landa yo waw hajju, wona fof landa yo waɗu ɗum yo waɗa ɗum. Si a juulay sila wawi daro a wawata jewɗo a wata joɗade waalo woyi Allah no yurɓe e mballa wona bani adama yo a falama yawde nokku go taxi auto ala ko taxi moto jawu yaha darura jogitagol ɗum ɗo ko gollugol ko Allah wiya gollukom embere taga ma ko wiya acca ko fo acca ɗum ɗon no wa accu beere ɗum no satti accu hoynugol ɗaɗi ka yaasi no satti satta. C'est la volonté qui manque. Accu fenande accu ñamirgol diina accu darnugol jooɗirɗaji e golji fi huttugol yimɓe ɗaɓɓu ko golla accu ƴettugol qur'ana sonka e hoore yimɓe inna ko mocci yalte ɗum nde qur'an hara nde arirani fi yo goɗɗo moccira nde no hecci ɗum sa faami ko woni nder ga ko a gollitiri ko woni nder ga ko lekki yoni a faami ko woni nder ga ko tawide wonɗo ga o a jogi ɗum e lekki yoni mais copie o watti ɗo honɗum wa kun laato mina shakirin jeyaɗo e yettayɓe Allah weltoto shakirin wona ko anduɗen kon de alhamdulillah hiɗa jonna ɓandu shakirin gollitirndu wota toro a yetti Allah a yettiri Allah on ɗum gollitirgol ɓandu maɗa hiɗa laami leydi shakirin jonnuto hoolare ɓe laaminaɓe a yetti Allah hiɗa okka sonnajo shakirin jogande moƴƴure wondire mum no moƴƴiri a yetti Allah subhanahu wa ta'ala wona jogago jikrowol de alhamdulillah mais ça c'est des copies ça paye pas. Shakirin kaka golle wona hakkunde men ɗo goɗɗo wallima a heɓi golle goɗɗo wallima heɓi golle ka gouvernement salaire ma arano on a ƴettiɗo 500,000 a naɓanimo kon ɗiɗo walli oɗa salaire makko arano on o noddi o inni ko kaari wallimmi kaari jarama ɓen ɗiɗo ko gotum oɗa waɗi amala oɗa waɗi haalawi gasi Allah ɓayo hato jina e meɗen sa wi alhamdulillah mo no yona mais ko ɓuri ɗaɓɓirdema ko nde gollitirta ko jonno ma kon hiɗa wawi heɓande hoorema 1 million kono torantoɗa ɗum hiɗa wawi heɓande hoorema 100,000 kono haɓitata goɗɗo fiya jonnal ma 100,000 hiɗa wawi heɓande hoorema bireydi wal kono goɗɗo haɓiton fiya ƴakkali bireydi makko hiɗa wawi heɓande hoorema conti kono ñoña waɗani naturali ni yettugol Allah ya watna hoorema haray taw yejjutu nde toɓɓere ɗo diina kan ko biri sa laati koko wahayna ko kala ko tawi wona ko wahayna wona diina no wawa noon wonde aada
no waawa wonde hunde labande no waawa wonde hunde fottanande kono na diina de parce que no teddi kene ya tawa yatata e jamanuji go mais ko wahayina ko fop ñiiɓay ha ñande yawmal qiyam ataway no yaadi e kala a haali kono waɗi si Allah inni daro hakkunde waddi daruraji parce que no ara e situation ji tawa non a wawata juulde ko ya dogu haraɗa juulorde no ara situation ji on fof on wawata juuldude koye woɓɓe juulu hara woɓɓe no jogii jande ɗen c'est possible no ara kenen taw oto nga darotako alla ni juulu kadi aɗa mais hey sa jokki diina kopi a lutti kus parce que kañum kaka borno je wona kono wawde mir no rawne mir no harna no daagi hunde ala hakkunde ton kam ko ɗum ɓe yahay ha ɓe fiida ɓe soñjo ɓe explose way tu vas exploser Allah inni diina ka ngari fi rotirgol ma donga mais am haniɗa rondi donga yaltingol ma ka kaso mais haniɗa ka kaso ɓernde ma no sofi kasmorɗo donc haray ko ɗo wonɗe ngattude hannde ɓeɗe weltani kala ƴettuɓe tammu jenti nawna chelli thérapie merci Mouhamadou Lamine Ba kala wonɓe suddende o page wontiranɓe lagine wontiranɓe en États-Unis Ba Mamadou New York City monsieur Boubacar Thierno Diallo Djenab Sedi monsieur Salou depuis la France madame Fatoumata Balde depuis la Belgique kala wonɓe men noddude kala wonɓe sutende hara men e weltani on ko en goto salamu aleykum wa rahmatullah merci monsieur Abdourahmane Pekos Bari Dimo mo lavé le grand peintre Hollande merci beaucoup Pinta Diallo